ntago ari we wampaye, ntago bishoboka. Because you didn't go through with it. Ntago wigeze uterwa intanga se? Nyine. No, I did. Naragiye bantera intanga koko. But Heller wasn't. Ariko muganga Hera ntago ari muganga wamvuye muri bag. She was the one that. Je navuye n'umugore. So whoever. Ni wanteye intanga. Bivuze ngo umuntu wese washimuse umwana wacu Matayo. It's not him. Ntago ari we papa w'umwana. But David. The day after I went to Berg, I woke up. Nukuvuga ngo nagiye mu ivuriro kuko ndagenda bantera intanga. Bukeye bwaho bamaze kuntera intanga, nkanguka numva ndwaye. An early pregnancy test. Ndangije mpita mvuga ni ariko reka njye kwipimisha, reka njye gupima ndebe nimba natwite, njya kwipimisha ko naba natwite. And it was positive. Sanga ndatwite. I would have been pregnant before I even went to Berg. Bivuze ngo nagiye kwiteresha intanga nsanzwe ntwite inda yawe. Cyangwa sinda n'ubundi yari yaragezemo. Kuko uyu mugore arakubwira ngo kugira ngo hano tumba ngira ahantu nkanga hingenze tugendane, uyu mugore abwiye umugabo we ati nibyo koko ni wabyaraga ni waneraga inda, byabaye ngombwa ko njya kwiteresha intanga kwa muganga kugira ngo nsame. Ndagenda bantera intanga, muri icyo gitondo baraye banteye intanga, mbyuka numva ndi kuzengera ntameze neza, bitavugana ariko reka nipimye nsanga ndatwite. Ntago barara baguteye intanga ninjoro ngo mu gitondo wipime usanga utwite, ntago bishoboka. Icyo gihe ndi bitaragaragara mu dupimo kuko nditangira kugaragara nyuma y'ibigihe, nyuma y'iminsi myinshi. Bivuze ngo uyu mugore nubwo yagiye bakamutera intanga akabyuka akahita yipima agasanga aratwite, bivuze ngo yarasanzwe atwite inda y'uyu mugabo. Bivuze ngo za ntanga bamuteye zapfuye ubusa. Ni nko kuba utwite ukaryamana n'umuntu n'ubundi izo ntanga ze ntago zagutera inda kuko n'ubundi basanzwe mwindi nda. So I didn't tell you. Niyo mpamvu nigeze nirirwa nkubwira ko nagiye no kwiteresha intanga kuko izo ntanga baneye n'ubundi ntacyo zari zivuze, izawe zari zaramaze kuntera inda. Yo. Because I knew Matthew was your son. Kubera ko n'ubundi nari mbizi ko Matayo ari umwana wawe. Umugabo yarishimye. He's yours, David. Uriya ni umwana wawe David. Niteresheje intanga nwite ahubwo ntabizi. Uyu yarishimye aruhuka umutima yari yamaze kwakira, avuga turi mwana nubwo umugore yabamuteye intanga ariko uriya mwana n'uwanjye n'ubundi nzamurira nk'uwanjye tu. Kwakunda abagabo dufunga umutsi bakaza bakatubeshyira ngo bano bana mugabo mwiza n'abawe, nanjye nkemera nti madana abacu, ariko nkaba mbizi ko tudasa. Hi, mutima mwiza. Sarah Greer, FBI. I'm looking for Dr. Yashaka n'undi special agent Sarah Greer do FBI ndashaka Cherry. Dr. Dreesen is in surgery. Dr. Dreesen ari kubaga. Hari ikintu ushaka ngufashisha? Urinde? I'm sorry, I'm Ronald Dreesen. Ronald Dreesen. Administrator. Je ninjye muyobozi w'ibitaro. Mr. Dreesen. Mr. Dreesen. Left off your better title. Ko wari wibagiye title yawe kuri umugabo.